Anyan anagado at tao, shopping mall wano tiyandaan na palalo, agatanda pang regalo, hintong Christmas dekorasyon nagkakapintas. Iti terminatibos hinunaan dagiti taga syudad agbakasyon dan at iduk ti traffic ti agpaamyanan ti Paskwa indarambakan. Paskwa Paskwa anyan na nagragsak aldawapan na kay pasngay ti Mesyas. Paskwa Paskwa amin agiinayat takastat nga saya at nga agkakabsak. Anyan anagado at tao, shopping mall wano tiyandaan na palalo, aggatangdat pang regalo, hintong Christmas dekorasyon nagkakapintas. Iti terminatibus hinunaan dagiti taga syudad agbakasyon dan at iduk ti traffic ti agpaamyanan ti Paskwa indarambakan. Paskwa Paskwa anyan na nagragsak aldawapan na kay pasngay ti Mesyas. Paskwa Paskwa amin agiinayat takastat na saya at nga agkakabsat. Paskwa Paskwa anyan na nagragsak aldawapan na kay pasngay ti Mesyas. Paskwa Paskwa amin agiinayat takastat na saya at nga agkakabsat. Paskwa Paskwa amin agiinayat takastat na saya at nga agkakabsat.